Sanibonani. Ligama lami ngempendulo ngwakankala lapha eMpumalanga ekhomba Source. Ngisuka le eNkomazi East ngale kubomalelana nawusenelisbreed uhamba ubamba indlela emalelana nawufika emalelana usidonga mawufika etonga ngabuda nje ekhomba so batakutshela lenzawo nje iyatiwa kodwa yatiwa ngokuthi khona abafowethu labashaya ligalela lapha egwalagwaleni lapha ngeNkomazi FM. Nami ke ngiphuma khona eNkomazi, mina ke ngidlala umculo. Mina ngidlala inzima yamaskandi, umculo waKwaZulu Natal. Njengamanje nje ngikhuluma khona kwaZulu Natal, kodwa kwaZulu Natal ngitenga kwesikole. Futhi lo mculo lo akekho umla ngifundisile. Umculo ngawuthanza before ngifunda kwaZulu Natal. Basi mabanginiketa amafomu ekhaya ukuthi ngi-apply etikoleni, nga-apply etikoleni kwaZulu Natal, ngaze ngasasa kwaZulu Natal ngoba ngithanda lo mculo. Into le ngiyicela ukuthi kini nenifunza ukushaya siginci, nifisa ukuthi ukushaya siginci, ningapheli imandla, ngicine njalo. Siginci ndawati usishaya. Mina siginci una 3 months ngiqale ukusifunza, hayi ukuthi ngibe nesiginci sami. Ngiqale ukufunza ngesiginci sami, ngina 3 months ngiqale ukufunza siginci. Ngifunze khona la kulesi sami. Kusho ukuthi ngiqale ngoMeyi ukusifunza. Manje ngo-August sengiyakwadi ukusishaya njengoba ngisishaya, kodwa nami ukuthi sengiyakwadi hayi ukuthi ngidibonele kumbe kanjani. Ngitshele abantu labangatiyo la ngisedute nabo bathi hayi mfana seyakwadi ukushaya siginci kunasekuqaleni sesicala kuba naso ngoMeyi. Ngase nami ngiyadibongela. Sengithi hayi asenginikete labanye bafowethu ithuba lokuthi nabo bafunze ukushaya ngoba ngiyathi sibaningi manje abafundi labafisa ukusishaya. Mina ngishaya umculo wamaskandi ke ephinjeni ke ngiyacula. Ngathi vele ngicula, ngaqala ukucula ngimncane. Noma nje ngingase ngarecorda kodwa ukuthi ngiyacula bebaze ngasekhaya bangibita ngalenye ligama lalonye umculo lesekashona, kodwa nje bekanelivuma bangibita ngananyalo basangibita ngakodwa angithanzi ngoba ngiyathi sifatha ngicabanisa nebantu. Mina ngikhuluma Swati, lesuka khona sikhuluma Swati ngoba manje sisedutane nasemngceleni naseSwatini. Seke ngithi ngidlulisa kubonga kuwe lo ngibukile lapha ngesupport yakho ukuthi nako ukubukile. Manje sengilawukhombisa ukuthi sibamba kanjani esiginci, tinzambo kufanele tikhale kanjani ngokulandzelana nelibresh ukuthi lisebenza kanjani esigincini, ukuthi nawudlala maskandi ngingathi leminye imiculo. Siginci masiphelele sonke sima kanje, siphelele la ledinto tokusetha leli kufanele usethe sikhalele umculo lo ufuna ukudlala wona. Njengami ngisethe sakhala ukuthi sikhale maskandi. Then sinema strings, ma-strings nginetinzambo. String ngilesi sokuqala kube nases2 kube nases3 kube nases4 nases5 nases6. Lesi sina 6 ma-string khona tiginci leti nabo 12. Ningathi lesi lesina 6 nalesi lesina 12, kodwa ukuzidlala ngathi lesi kuphela sesina 12 angakakwadi ukuzidlala. Njengoba ngina 3 months ngiqale ukudlala siginci, njengoba manje August mina ngisicala ukudlala ngoMeyi kusifunza nje straight. Futhi akekho umuntu la ngifundise ngifundzele. Okay, le string lesokuqala uyasiyekela. Imino lesinayo la i5 etandleni, kodwa lesebenta kakhulu. Ngisho ukuthi ngileyo i3 isebenta yonke, kodwa leyo i3 isebenta kakhulu. Nasibala thina asisaqala ngala noma ngala, sesicala le emkhathini sithi ngi1 ngi2 ngi3 ngi4 sithi si5 ngala 1 2 3 4 5. Then wena nawubamba siginci sakho utengembama kanje, ufike usibambe kanje bese uyasigodla kanje, bese selomuntu wakho lo lengithe u1 utawubamba la kulesi string ses2. Nawubona ti string kunalesi lesokuqala kunalesi ses2, wona utawubamba la kulesi ses2. Sokuthi lo muntu wakho lengithe unumber 2 utobamba la kunumber 3 string, lengithe unumber 3 utobamba ku string number 4. Lona ungabe uyekelile emoyeni wokuqala bese lo lesithupha sibanganene sivela nganene, bese uyaqala ke ngalana ushaya kanje ubambile njalo, bese uyabuya futhi uyayekela ngalapha ushaya kanje ubuye ubambe uyekele ubambe uyekele. Siyashintsha kukhala kwakho uma ngabe uyekile sokhala into lefanayo, kanti uma ubamba siyashintsha bese siyabuya ke libreach umsebenzi walo linyusa amanoti.
ngiyathanda kulibeka la manothi ami lengiwathanda ko mina ala malikhalela kula mano silala noma la mase ufundzile wasijwayela ukuzidlala nganene ngoba mase sifunza uqala ubeke 3 lemina uyekele ubambe ugcina ufunza ukuthi yekelise emunye ubambise ugcina soyifunza usekelisa noma ngabe kuphi lesinye isikhathi uyekelise 2 lesinye isikhathi uyekelise 1 kodwa ke uma ungabe utawujwayela ukuthi wente kanje wadi ubeke kulenye indzawo kanjena kanjalo ugcina ujwayele ube kodwa ngeke uvele ube fast usaqala kuba nzima kodwa nawe solo wena ukunikeza isikhathi uzama uba slow utawugcina soba fast ke sengala masojwayele la bese soyayeka kushanga la uma ukuthi udlala masikala bese soyayeka kushanga la bese ushaya uzama ukuyishaya kanje ngoba lapho utaba sokwathi vele utawuzama ukuthi yende kanje sojwayeleke lapho utawushaya noma ngabe ngiphi ingoma loyifunako njengoba mhlambe ngakushayela la ecaleni kwenkosi sikelela bathi yabona kanjalo uqhubeke nawo kodwa ngala nje ungajoyela kufunza ngala wishayelo manje uyijoyela ngala tagcina soyathi kagcina uvele nosenzite lokwalive engomeni bese uyafunza uyajoyela njengami ke nali engilatiwe ngifisela inhlanhla nonke nine lenifisa kufunza kushaya siginci njengami ngafisa kufunza kusishaya ngabe sengiyasithenga ngafundzela kuso sona lesi manje sengiyakwazi ukusishaya ngiyathemba ukuthi nami ngidawuchubekela phambili inkosi sengathi nganibusisa ibusiseni support yenu yokungibuka lapha ngifisela wonke umuntu ngoba labanye phela abantu baphiwe ukuthi imali yabo bayoyitfola la kulomculo asiphiwanga sonke kuloko kodwa ke labanye bethu imali yabo bayithola kulomculo mina hayi ukuthi ngoba manje ngifuna imali ukuthi ngiyawuthanda umculo olugugu kimi kakhulu is either weSwati noma weSizulu kodwa nje umculo wesintu lengikhona ukuthi ngiwuve ngindlebe tami ngoba siZulu ngiyakhona ukusivisisa neSwati ngiyakhona ukusivisisa leyo mculo kakhulu lemibili ngiyayithanda kakhulu umculo lo njengawo lo maskandi mina ngidawucula ngaso siZulu ngiphinde futhi ngishayela ngeSiswati ngishayele